Dobar dan tebi i poštovanim gledalcima i hvala što si me opet pozvao da budem gost u tvojoj emisiji. Povod mog gostovanja je vezano za gostovanje gospodina Gorana Ergovića u holističkom centru Velji Neven. Opet sinhronizacija Toma. Ovako se postavlja. Bravo. Ali vrlo praktično. Super. Opet sinhronizacija Toma. Lako da da postavo suho triješće. Evo dakle, Fire Start Kit vadimo iz zaštitnog najlona. Označen je da u sebi ima kutnicu trokutastu od kašete, da ima kutku za potpalu, da ima triješće u sebi. I naravno standardno je obložen sa papirom za potpalu. Taj papir za potpalu koji se lako pali, prebačemo koliko koristimo kremen i pored toga imamo novinski papir koji ćemo također koristiti za prugu. Sa svih strana zapalimo papir, on će uhvatiti karton, u sredinu je kocka za potpalu, točno iznad ovog glavnog dijela. I vidite, odmah je uhvatila, ovo triješće odmah uhvatio plamen i to je sad sasvim dovoljno za prvi inicijalni plamen. Nakon toga se lako doda ostalo suho triješće. Vrančice koje su najviše suhe. Opet sinhronizacija Toma. Evo, prije 5 minuta smo završili ovu emisiju prošlu, evo sad nastavljamo odmah. Da nastavimo vrlo zanimljivo, ti si ronilac pasionirani, ali sad si i planinar, voliš prirodu i te stvari. I ova narukvica je vrlo čudna. Znači, volio bih da podijeliš sa našim gledalcima priču o toj narukvici. Što ona znači i zašto? Yes. Pa ovo je u stvari takozvana paracord survival narukvica i služi kao neko pomoćno sredstvo za preživljavanje u prirodi. Ovo je element 5 u 1 i sastoji se od sljedećih glavnih, dakle, tih svojih komponenata. Osnovna komponenta je ovaj konop koji je nosivosti otprilike 220 kg. Dakle, ima 5 komponenata i to je u stvari survival narukvica 5 u 1 koja služi svim ljudima koji su na otvorenom prostoru, kao što su planinari, lovci, bilo tko u stvari boravi u nekom određenom okruženju prirodnom i koji ima potrebu da u nekom datom momentu iskoristi nešto za potrebe samo pomoći. Ja bih rekao, ne mogu reći spašavanja, ali u biti da. Dakle, prvi element je padobranski konop, to je paracord ili parachute cord, koji je promjera 4 mm i tim konopom je upletena ova narukvica. U ovoj narukvici se trenutno nalazi otprilike 3 metra konopa, koji je nosivosti 200 kg. Sa tim konopom si možete pomoći ili da napravite neke veze s kojim se može ili izvući iz neke rupe. Znači, ti možeš da ga raspleteš i da koristi... Da, naravno, on se ovdje rasplete, u slučaju potrebe razmota se i izvuče se u 3 metra konopa. On može poslužiti ili kao
uže za neku zamku, za lov malih životinja, možeš napraviti i tetivu za luk, vrlo je čvrst, vrlo često. Planinari vole ovo nositi na kao dakle, vezice za cipele, jer je nevjerojatno otporan, nema šanse da vam to pukne kao vezica. I s druge strane, ovdje se dakle koristi kao neko pomoćno uže, pomoćni konop. Ono što ova kopča ima dodatno je sljedeće. Ima dakle kompas za orijentaciju, to je dakle drugi element. Treći element je zviždaljka, dakle za dozivanje u prirodi. Četvrti element je ova oštrica, ili strugalo ili nož, kako god. Dakle, kad otvarate kopču, uvijek je otvarate na taj način da pritiskom to vam ostaje u ruci. I s ovim motorima vrlo čvrsto to možete držati. I peti element je, dakle, je kremen. Odnosno, ovaj ovdje dio koji možete nastrugati, dakle, strugotinu i u stvari na taj način pomoći sebi kod paljenja vatre. Dakle, vi sa ovom narukvicom da ostanete potpuno goli bosi, sa ovom narukvicom si možete spasiti život u prirodi. Znači, voliš, to je, pomenulo si u prošlu emisiju da imaš 16 ruksaga, koji svaki ima svoju opremu, da ne bi sad prebačao. Ajde, recimo da su 4 kompletirana, ovi su pomoćni. Pa ubačaš ovaj. Što je to što te privlači prirodi, na koji dobra, sad ćemo reći ljepota, ono, ali mora da tebe ima neki posebni način i razlog zbog čega te vuče da ideš sam u prirodu. Pa planine su izuzetno snažna energetska mjesta, to je prvo i osnovno. Drugo, obožavam promatrati na koji način ta priroda funkcionira i provjeravati moj način funkcioniranja u prirodi. Dakle, ukoliko se integriram sa krajolikom, ukoliko se integriram s nekim terenom, taj teren će mene aktivirati, tražit će od mene moj rad, moju aktivnost. To znači meni puls može do 150 porasti, što mi je savršen test. Dobro, malo je ludo reći, idem si podići puls na 150, pa ako mi je srce zdravo preživit ću, ako nije neću, ali u biti to tako jest. Volim osjetiti puls od 150 i onda znam da mi srce radi jako dobro. Dakle, u stvari držim svoju fizičku kondiciju. Što hoću reći? Ako želite biti zdravi, možete biti zdravi isključivo ako vam je cirkulacija krvi normalna. To je prvi, osnovni i zadnji uvjet u svemu. Morate imati dobru i zdravu cirkulaciju krvi. Zdrave krvi. Bez cigareta, bez alkohola, bez prevelikog količine kofeina, dobro oksigenirana, bez ugljičnog dioksida i tako dalje. To vam čuva zdravlje. Promjena plinova u stanicama. Morate se održavati na takav način. Dakle, taj napor u planini, hodanje, koje je najmanje nekoliko sati, ne volim izleti od pola sata hoda, to je ništa. Dakle, 2 do 3 sata hoda u jednom smjeru, najmanje, pa toliko nazad. To su stvari ono što mene izuzetno oduševljava. Drugo, kad bi me neko pitao, Gorane, šta bi ti sad želio raditi u životu, a da novac nije bitan? To je ono ključno pitanje, krucijalno, koje se vrlo često na američkim koleđima danas pojavljuje, kako bi i djeca i studenti otkrili za što su talentirani. Jer ako si talentiran, daćeš maksimum, bez napora. To su pravi kreatori. I kad bi me netko pitao što bi ti se želio pisati, što bi želio raditi, čime bi se želio baviti, rekao bih, pisao bih knjige, to radim i imam nekoliko naslova u pripremi, planinario bih i fotografirao bih prirodu. Kad bi me netko pitao što bi te u potpunosti ispunilo, to bi me ispunilo. A sad ti mene pitaj što bi mene ispunilo tako kao to? Reci mi, što bi ti činio da novac, egzistencija, neke druge okolnosti nisu bitne, da ti budeš apsolutno slobodan i u potpunosti cjelovit, što bi radio, što bi izabrao kao svoju djelatnost? Ja bih volio da diram ženama grudi. Obožavam to. Djelujem pozitivno na njih energetski, prije svega, znači nije bez veze priča, jer to je hram, pazi, to nije seksualna priča. Znači, jer simbol naše civilizacije je žena. Žena ima veći zadatak, rađa, podiže djecu, a simbol žene su grudi. To znači da simbol naše civilizacije su grudi. Znači, ja bih, kad bih hram svoj pravio, oltare pravio u kojima je simbol ženske grudi. Tako da, eto, mora sam to s tobom podijeliti, mada svi koji znaju moje slike... A to ima veze sa kolostrumom. Sa kolostrumom. Eto, možda... Znaš da je to jako bitno. Da. Da je tih prvih nekoliko sati života kada se čovjek formira u pravom smjeru, dobiva najkvalitetnije hormonalne aditive upravo kroz majčino mlijeko. Da. Početak opstanka civilizacije. Tako je. Dobro. Da li smo sad na kraju civilizacije, to je jedno pitanje. Ne znam zašto me sad povuče ta priča, jer sve ima svoj neki ciklus i taj naš ciklus naše civilizacije traje otprilike 6000 godina. I da li je
tih 6000 godina ili možda još nešto malo, to što nam je predodređeno da ovakvi kakvi jesmo budemo, je pitanje veliko. Interesuje me, što misliš o tome? Da li za 200 godina će biti ljudi fizički kao što smo ja i ti, ili će, kao što transhumanizam već na dijelu predviđa, ljudi biti potpuno drugačiji i da li će to biti ošte ljudi? Neće biti drugačiji. Ukoliko sami sebe ne uništimo nekom ludošću, mislim da smo kao vrsta i dalje u ovakvom obliku i da tu neće biti neki veliki promjena. 200 godina je premali period u kojem mi možemo očekivati neku drastičnu promjenu. Ako se dogodi nekakva kataklizma... Ako se ne razmnožavamo. Ako se dogodi neka kataklizma, moguće da ćemo mutirati, da će doći do mutacija, ne daj Bože, nuklearnih i slično, tu može doći do promjena, ali ako sve bude ovako kako je do sad bilo u zadnjih 200 godina, ni narednih 200 godina ne očekujem promjenu. Ajde da se kladimo, ja mislim da neće biti za 200 godina... Prihvaćam okladu zato što ni mene ni tebe neće biti za 200 godina. Ali ja, a što ako bude i mene i tebe za 200 godina? Onda ćemo izvući ovaj materijal iz arhive i onda ćemo izravnati račune. Može? Može, ovako, znači za 200 godina ja i ti svodimo račune o ovoj priči koju smo napravili. Dogovoreno čvrsto. Jedva čekam da se vidimo za 200 godina. Dijelim tvoj entuzijazam ka tome. A imamo i tih 200 godina puta, imamo svašta da ljudima damo i da prenosimo. Nadam se. Dobro. Ufoloksi, hoćemo da idemo na tu temu ili ćeš ti da okreneš vodu na nekim drugim tokom za ovu emisiju? Sve zavisi od tebe. Koliko ovaj serijal i ova sadašnja emisija? Sad ova emisija sadašnja. Pa ja ne bi sad rastezao previše, dao bih više priliku da nekom drugom. Dobro, a što si prije emisije rekao da ćeš u ovoj emisiji da pričaš? Zaboravio sam. Pa govorili smo nešto vezano za naše energetsko polje, za cjelovitost našeg energetskog sustava, ali ostavimo to za neku drugu emisiju. Dobro. Na kraju krajeva za mjesec dana dolazim ponovno ovdje, pa ćemo nastaviti snimanje. Dobro. A što ćemo sad za ovu? Pa odradili smo sad s ovim osnovnim elementima. Ako tebe nešto posebno zanima, reci. Interesuje me tvoje porijeklo, nasljednost energije, jer predodređeni ljudi liječe. Da. Što se tiče mojih tih energetskih predispozicija, ustanovio sam, sasvim slučajno naravno, da mi je bioenergetski potencijal nasljedan po maminoj lozi. Dakle, muška djeca u maminoj lozi imaju bioenergetski potencijal kojim ja raspolažem. Ono što sam razvijao vremenom je način upotrebe tog energetskog potencijala i danas sam u situaciji da izuzetno puno, mada to je spada u jednu vrstu apstrakcije, pa čak i mistike, a to je liječenje na daljinu. U svakom tretmanu koji radim ponešto novo osjećam, učim i osjećam da to napreduje. Drugim riječima, nema dana da ne odradim najmanje 2 do 3 terapije na daljinu energetske i rezultati su frapantni. Ono što sam ustanovio u zadnjih nekoliko godina, gdje sam se intenzivnije sada uhvatio ovoga mog djelovanja i pomaganja ljudima, je da je kod liječenja na daljinu interesantno to da se efekt višestruko umnožava ukoliko se daljina povećava. Zanimljivo. Što znači da ja kao određeni energetski impuls koji šalje određenu energiju u nekom određenom pravcu, aktivira energiju međuprostora. I interesantno je, lako mi je raditi bioenergetski tretman izravno, jer odmah skeniram organizam i vidim kako se to ponaša u primjeni, u apsorpciji energije, u stabilitetu. Međutim, interesantno je da kad radim na daljinu imam fenomenalne efekte. To sam primijetio kroz nekoliko terapija koje sam radio za Chicago, za London i za Perth. Vrlo velike udaljenosti. I sad radim u čitavom našem regionu dnevno najmanje 3-4 terapije na daljinu i uočavam takve efekte. Kad me netko pita kako je moguće liječiti na daljinu, kako se radi bioenergija na daljinu, ako možemo prihvatiti barem taj dio da netko ima bioenergetski potencijal pa može liječiti ili stabilizirati nečije energetsko polje, šta je sa daljinom? Odgovor je vrlo jednostavan. Znate da je voda vodič elektriciteta. I sad moramo shvatiti da energetsko polje u koje smo mi uronjeni sad ovako ima različitu razinu gustoće. Dakle, mi smo u stvari po Einsteinovoj teoriji energija kondenzirana, zgusnuta do točke opipljivosti. To je materija. Materija je samo energija zgusnuta do točke opipljivosti i onda postaje opipljiva. Ako želite detalje o tome, onda pogledajte na mom YouTube kanalu Goran Ergović, ne na ovome, na YouTube kanalu Goran Ergović, pogledajte emisije koje sam radio za televiziju Jadran, Energija univerzuma. Tamo sam objasnio strukturu energetskog univerzuma.
ali ću vam pojasniti samo ovaj detalj ovom prilikom. Zašto to govorim? Ako želimo pojasniti kako je moguće usmjeravati energiju na daljinu kroz medij koji mi ovdje sad ne osjećamo, a Tesla ga je zvao eter, onda možete zamisliti situaciju. U nekoj velikoj posudi ili u kadi koju smo do pola napunili vodom, to je H2O. U redu. Stavimo 2 kocke leda. I to je H2O, samo je gustoća veća. Znači osoba koja je slijepa neće moći opipati nevidljivu vodenu paru. H2O oko njegovih ruku, jel u redu? Osoba koja je slijepa može osjetiti nešto gušće ako je to vidljiva vodena para ili oblak. Ali opet je fluid neopipljiv. Može osjetiti vodu kao opipljivi fluid, ali ga ne može zagrabiti. Ali slijepa osoba može uhvatiti kocku leda. Dakle, mi smo upravo slijepe osobe ograničene našim čulima da ne možemo percepirati energetski univerzum u koji smo uronjeni. Jel to u redu? Želim se zadržati na onom fizičkom dijelu primjera. Ako vi sada pretpostavite da ste vi u toj kadi s vodom pustili struju kroz 2 žice, da teče kroz tu vodu i voda će teći će teći kroz tu vodu, je to u redu? Da li će taj strujni impuls ili ta struja teći i dotaknuti poziciju od jedne do druge kocke leda? Hoće. A sada mi recite u tom primjeru, da li je važno koliko su te 2 kocke leda međusobno udaljene? Nije. Zašto? Jer medij kroz koji se prenosi energija, u tom slučaju, s obzirom na brzinu prenosa energije i vrstu, a to je električna struja, nema nikakve veze sa udaljenosti. Da li su te 2 kocke 5 cm udaljene ili 50 metara udaljene? Struja će proći od jedne do druge. To vam je moje pojašnjenje zašto i kako je moguće liječiti na daljinu. Ako imate mogućnost aktivirati energetski potencijal, fokusirati tu energiju i usmjeriti je u nekom određenom pravcu, ona će stići pod istim tim energetskim uvjetima prenosa kroz određeni medij koji se zove univerzalno energetsko polje ili eter do određene druge točke gdje se nalazi osoba koju vi tu energiju usmjeravate. Isto tako, po istom principu sam shvatio da možemo održavati energetsko polje prostora, globalno. Ne jedne osobe u prostoru. I to sam počeo raditi kada sam sa grupom svojih kolega na Facebook grupi koju vodim i koju sam osnovao tada, te 2014. godine, zove se Energija univerzum, imamo preko 10.000 članova trenutno. Radili čišćenje energetskog polja kad su bile jake poplave gore na području Bosna, Srbija i Hrvatska. Sjećate se Posavine. Užasno je bilo teško izdržati tu energiju koja je tad bila akumulirana u jednom beznađe, depresiju. Bilo je jako teško, zaista. Nas 10-ak se organiziralo da održavamo pozitivno energetsko polje te zone. Da budu štete manje, da ljudi ne padaju u očaj i tako dalje. I tako je to krenulo. Te iste godine sam shvatio da na isti način mogu održavati energetsko polje prostora na način da određeni teritorij, određenu regiju energetski napajam i prožimam pozitivnom energijom. I tako je nastala seansa Energoval. Energoval seansa je jedna seansa, jedan proces kojim ja emitiram određeno energetsko polje i odvija se svake nedjelje u 22:30. Zna li vi da za to ili ne, vi ste uronjeni u jedno pozitivno energetsko polje 15 minuta. To traje od sredine, sad ću morati preformulirati, dakle od sredine oktobra 2014. do danas. Svake nedjelje u 22:30 imamo tu seansu. Potrebno je samo opustiti se, relaksirati se i zamišljati kako iz krunske čakre bijela svjetlost protiče kroz nas i ispire naš energetski sustav od svih energija koje se želimo riješiti. Od onda to traje. Stotine i stotine, čak i 1000 ljudi iz te grupe sudjeluju na toj energetskoj seansi i sada zona koju održavam je poprilično velika, jedan veći dio Europe je moguće držati u toj energetskoj zoni na 15 minuta. Na duže bi mi bilo teže. Ali rezultati koje sam ja dobio u feedbacku tih ljudi su fenomenalni. I iz tih seansi sam učio, iz svakodnevnih seansi učim i sve sam jasniji sam sebi što se događa i kakvi se efekti postižu. O čemu se radi? O najprirodnijem mogućem urođenom ljudskom ponašanju u interakciji biopolja s drugim živim bićima. Dakle, to je mini vektor, mala jedna pločica promjera 4 cm, koja je u jednoj posebnoj oblozi, koja je stvar elektroda, dakle elektrovodljiva obloga, i on se koristi na način da se postavlja na neki određeni dio tijela gdje postoji disbalans. Ajde, znaš gdje mi je disbalans. Uvali će. Samo moment.
ali morate biti na koži da bi bio efikasan. Ja ću sad simulirati samo postavljanje. Ajde. Znači ti bi u stvari trebao flasterom zalijepiti sad ovu pločicu na ovo mjesto gdje imaš bol i na taj način ćeš u roku 30 minuta u potpunosti stabilizirati živčani sustav, bol bi trebala popustiti. Dakle, na ovom ovdje mjestu. Dakle, ćeš ovu pločicu dobiti na poklon, pa je ti lijepo testiraj. Sad, dakle. Zahvaljujem. Dakle, kako se mali disk koristi? Taj se mali disk koristi na način da ga se na bilo koji pogodan način, ovisno o dijelu tijela, postavlja na kožu. Ukoliko imate bol u laktu, to znači da ćete onda njega postaviti na ovaj mekši dio tkiva ovdje. Osobe koje imaju problema sa srčanim ritmom mogu ga koristiti, dakle, neposredno uz tu zonu. Ženama je lakše to staviti u grudnjak pa nositi nego nama. Ja mogu da asistiram. Mi moramo lijepiti pa se depiliramo kad to ali mogu ja njima da asistiram. Nemoj, pusti. Znaju oni same di mi to. Čuj. Dakle, ovako, ono što je bitno to je recimo da se vrlo jednostavno može koristiti za eliminaciju glavobolje, postavlja se ili na čelo, ili na sljepočnicu, ili na potiljak, ovisno što je mjesto bola. Ono što sam ja koristio kod učenja, valjda ima malo ravnije čelo pa mi je to lakše. To je... Dakle, malo ga navlažim sa dahom i onda taj pritisak prenesem na njega i držim to otprilike nekih 30 sekundi pritisnuto, ono stane zaljepi. Da li ima veze koja je strana? Nema veze. Možeš ga povezati s nekim headbandom, s brojnikom, nije uopće bitno. Bitno da je uz kožu. Ovo što sam sad napravio, to mi je omiljena situacija kada, recimo... Za koncentraciju, za sve. Za vožnju, kad sam umoran. Onda me zna nekad savladavati umor i onda nisam siguran da li da skrenem sa strane ceste pa odspavam 15 minuta ili da nastavim voziti. Onda stavim mini vektor, on me de facto prebaci u najbliže ravnotežno stanje. Ako sam stao sa strane i mislim da ću zaspat, odmah se srušim u 30 sekundi u san, odmorim, nastavim voziti kasnije. Ili me razbistri. Imao sam jednu interesantnu situaciju, vraćao sam se iz Austrije prije nekih 15 godina, noć je bila, dolazim na granicu negdje oko ponoći. I potpuno sam zaboravio da mi je disk na čelu. I sad dolazim na granicu, kako je, otvorio sam prozor i sad carinik me promatra, glava mi je de facto u sjeni, izbunjena ovako, dobro večer, ja kažem dobro večer, zvate, je sve u redu? I ono, pa je, zašto nije bilo? A kakva vam je to rupa na čelu? On se prestravio. Ja kažem, ma ne, ovo mi je stimulator da mi glava ne... Ajde. Tako me se riješio. Dakle, bitno je samo da je na koži. Bitno da je na koži, na onom dijelu tijela gdje je poremećaj prisutan. Izuzetno je dobar za stimulaciju krvotoka, struje živčanog sustava, smanjenje otoka i normalizaciju fiziološke funkcije tkiva u tom dijelu tijela. Dobar dan tebi i dragim gledalcima. Hvala ti što si me opet pozvao da gostujem u tvoju emisiju. Ovaj put povod je gostovanje jednog izuzetnog čovjeka, Gorana Ergovića iz Splita. Bravo. Je li dosta za ovaj put? Pa jes. Ajde. Pazi, za 200 godina smo se dogovorili da se vidimo. Sačuvat ćemo snimak i... Jes, da se vidimo. Ja mislim da će svijet biti drugačiji, ti misliš će biti isti. Ja vjerujem 100%... Ne, ti si pitao da li će ljudi biti drugačiji. Da, drugačiji će ljudi biti. Da, to sam mislio. Svijet će biti sigurno drugačiji. Da ćemo biti kiborzi, ja mislim da i ti ćemo imati neke tehničke stvari koje će vam omogućiti neke veće sposobnosti tada ugrađene u nas, na naše dopuštenje, vašu volju, jel? Pazi, prije 100 godina je svijet bio mnogo drugčiji nego danas. A zamislite za 200 godina, pa prije 100 godina nije bilo Tesle, što se kaže. A što je Tesla sve ostavio? A što će se sve desiti? No, nema veze. To je stvarno priča za 200 godina unaprijed. Može. Još jednom veliko hvala. Hvala tebi. Okay.